Okay, mukoba mutya abasebo ni banyabo kanswent muli bulungi mwebale mirimo mwebale okuyiya mwebale okutetenkanya mwebale okubanga mwekumira ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga banange mwebale okusubscribinga mukola kyamaani okubanga musubscribinga channel ya ifeno ni mwe ife ate ife ni mwe banange mwebale n'okubanga muwagira abantu nga bano wamanga mwebale okubanga muwagira omukyago beta Senga Juliana ono akolera ala kubaamya abeenooma nga amaani matini nga tokasa okuba ku nikyokola alina eddagala likozeseku ojasobola okubanga munango oiza bw'amawulire malungi onakolwalero nsobera okubanga nkyazaako omusaadda munabya mizaano era nga tiwundi tujja kubanga tunumyanumyamu ku katontono oedye ebiseera ebisinga essaawa dino bwembona ku tiimu nga dino tuditya twabasaasira ayi nga tuzakyakola twabanga tukoze tubaaniriza n'okubagemagema n'okubawoyawoya empola nsangire okubona ku muganda nange neyanziza ino sebo. Yes sebo. Abali kutubona tuli ku Dr. Hussein Media era ali mu maiso wano niwankubaira asoose kwandula tiimu eya Manchester United yataaku n'akamwenu mu butuufu ko katuwe isanu. Niwankubaira abasinga balooza mbu tituli mu isanu ba engeri ye batukuba aye nga ife abali mu tiimu ife tuyina isanu. Amaina Noiroboz ndetebwa Ongwen Vincent aka Kaliba osobola okundeta Kaliba Vincent. Kaliba Vincent. Yeah. So andi kati t-shirt ngeyo gyo yambaire omuntu naali n'omwana omuto bw'omukobera ku maniyo asobola okubaako nibyayogera bw'abanga agiwagira alira bw'aba tawagira asobola okunolorwa so kati tusobola kumva musaayi njidi bulungi kati empegano ndi kubona mu t-shirt eyo era omuntu owunyanyenze amani bitibwa kibyoyemereire kompe oda media ya Dr. Hussein nsonga ku nsonga okusookera irala nga amaina we mugawulire katukoseri Kaliba Vincent. Nze Kaliba Vincent ninze president wa Manchester United Fans Group Jinja City kibiina kyabwe gaisi wenkoba president wa Manchester United Fans Group ndozo omuntu akitegeera nadala ku vibe netwide nga tutaawo wano mu Busoga era nze kamwakogera olw'ekisa kya Katonda ninze president wa Manchester United Saving and Credit Cooperative era ekyo kitongole kigaita abawagizi ba Manchester United bonabona bali mu bibiina mu Busoga yona ekyo kibiina ninze nkitwala era nina akakiiko kenkola nako okuviira irala ku president vice okutuukira irala wansi era akakiiko kaba kavunaanyizibwa ku buli kibiina kyobona munono omuli ebibiina nga 14 mu Eastern Region ng'otandikire Kamuli wabitoote wajja Mbaale paka Idinda muno mu Idinda tuyina mu ebibiina 4 tuyina Luwuka Emayugeri ekibiina Taako ekyeiganga Kaliro mulimu ebibiina 2 byona byabawagizi ba Manchester United era ebibiina ebyo byonna tuli mu umbrella sawa dino ndala era nga tulingirire byankulankulana ife ebintu ebyokuboneka nti tujja tukubakerere mu bibanda kuwakanya abawagizi ba tiimu edindi twabivaaku twayira mu kubona nti ombubuka sawa dino nga wedi Uganda yakweyiya wetu kungana nituba nti tusobola okuwera abantu 10 niwe tubanga tusoloziza 15,000 dibada mugaso sawa dino kye tulingirire era ni mission gye tuliku era mu bintu byona bye tukola mu lina lya Manchester United so that niwe aba tubwoine kuluyange ebintu bye tuli kukola nga tulikola birungi wayinza obaawo chance etweta era tuli wano twina mission ya kujja ku kisaawe ekyo kye bali gyozimba ekiyaka the new Old Trafford tijja abaside wayi Bungereza. Hey. Era ife nteekateeka twalitandike era Old Trafford twakijamu aye tujja kubanga tusitula tiimu eno okuboneka nti kijamu ekyo kiyaka so kolinde kati ekibiina nga imwe ebibiina bino mulina n'obuvumu n'okusonda ssente edo mwasobola okubanga mujjaako okwo ebweru mwafuluma mu Uganda nga lwaki be tituyina buvumu bwonka tukisobolera irala kati mwekunganya ab'Ejjinja ab'Embaale abaawa mwasokwanga mwegaita walala yes mwaja yes
kati mwe mwasalawo okubanga ate so baba bakubaye nga imwe mulina engeri mufunamu ko ekintu kino bajje muganulwamu nga imwe abawagizi kati kiringa kati sawa dino wetwogerera olunaku lwa leero ido bajire balinkinga amagoba Manchester United ge yakoze mu mwaka banaba baire bali kusekerera nti bagikuba simanyi inzobe erikola bubi eri mu kaseera kazigizigi aiwe balinkinza amagoba ge yakoze ni timu edindi datire in fact twasinze timu mbitirivu so yo Manchester United yakola erina lyalyo era ezira timu mu butuufu obanga timu eri mu Bungereza nga nesinga abawagizi yabanga timu ya kubiri okubanga nesinga abawagizi munsi yona maniyo Manchester United ni timu eyo kubiri munsi yona obuwagizi bwe kiri kyokange ekubwa bwe kiri katate ekyokukubwa oyinza okibonanga ekintu kale eche oba batusekerera aya ate batukuba tuli mu bifo bisemba ayiwe webuze kunti lwaki timu edindi dituwalana katokugeza nga Arsenal ate nga tuli mu bifo bisemba olooza lwaki ate nga tuli mu bifo bisemba aye barwana ino okutuwalana baba idi amani geife Arsenal tini ya Man U Arsenal tini yakuba Man U golo 30 kubwerere mu mwaka ki twagikuba ku 8 gwendidukira 8 ku 2 aye ebyo tutabijjamu ino kubanga ebyo nabyo nababidai bayinzozimba omutima kuba iwe olingiranga omuntu gwosinga lwaki obo omuwalana kuba sadino tuyinza okuba nti bali wangulu ku table ife tuli wansi aye era basigala nga batuwalana kwegamba olingira byo bibalwanaku bibafiirawo okufuna ebikopo ife twabitwala ira Manchester United eri eyo yabalekeye emberi batawane nabyo ife bikopo twabitwala ira ezira kikopo kye tutaboineku kati bo bagezaku oidi kiringa njakwa example okuba okuba no mukazi ku kyalo ngo omukwanaku ayinga waliwo omusaada owundi omugayiga ate nga yena amukwana kati eyembere endozo gitegeera kati omugayiga wobona nga ali kusemberera olo omuwala owulira ngofa kati neyo timu edindi wedibona nga tuli kusembererawo baba bafiirawo bo bayidi obusobozi bwaife aye nga sawa dino mu byona ife tituli banivu na performance ya timu okutola kunti tuli mu transition ate transition dona ditwala kwa kaseera so abali kusubira okuboneka ndi tufuna win damangu bagume nze kyensobola okuba omuwagizi yena wa Manchester United aife wetwira ku party eife yebibiina ebibiina byetuli mu bibiina byabwe gaisi byona biri registered mu district ago enkubalire sawa dino sofa tuyina ebibiina 13 Okay, ndowooza tukaja mu maiso wabula nina bendi kwendosobola okubanga ontangaza mu kuba iwe katobaidi mu timu yo nti mu timu ya Man U abanene mu busoga wano bawagira timu eya Man U era nja kutandika ni kyabazinga wa busoga awagira timu ki owekitiibwa Saalongo Kyabazinga na Diope yali awagira Arsenal yagivaako yali awagira Arsenal yabona ngezira byekola yaira mu Manchester United leka kulimba wena babo wekitiibwa Fumbuwa aye Arsenal yali ezira Champions League omusaada Saalongo mulamba yaira mu Manchester United tulina nuno omusaada eyali kuba mukulembeze mu byobufuzi bali bamweta magogo wago mu byomupira magogo kulembera fufa magogo yena ngawe enkobye nti tibalaga side aye nga wa Manchester United ino era olunaku na lwaidanga muno oboyenda kikakasa buza ku deputy speaker tayebwa bona ba Manchester United yabo ate waliwo omusaada nga bamweta David Aga MP Jinja North oyena wa Manchester United era before kujanga akali ku Baba Radio twali tubonanga nayo omupiire budumbuli ate swengere ate kabiri oyo wa Manchester United swengere wa Manchester
wa Manchester United ni Mama Kalibala. Obo wakana osobola okubira ku Mama Kalibala wa mubuuza wa Manchester United. Ate Katikiro Osman yena wa Manchester United. Bona abasada bamani bali bona. Timu yamalayo buli kimu oba okaenda ki be balieku wa Baba FM. Balieku wa Baba FM ni Baba TV. Oye na wagira Manchester United. Era oyo yatubona kuba Baba FM yatuwa ku support we twali tulijaga omusaayi kuwa nyama. Ona kuletu kolanga omukolo ogwa donation yatuwa ku support. Era yena wa Manchester United. Sebo honorable balieku ida mukibina niba honorable bona mwe no musigaire Manchester United ebaniriza bibina byabwega isi. We tubanga tuize ku bachala. Mama Kadago no watimu ki? Mama Kadaga Kadago yuwachi wamani yu waseno. Wa Chelsea be wachi yena yali awagira Aston Villa. Aye yajiva ku yaira Manchester United. Oye Aston Villa yali ntabuzi. Ngeva ya batimu edene do bakoba eno timu. Abantu bachuka. Aye nga yona ebuzabuza. Abantu basobola ochuka. Era bona bayira Manchester United. Bana ateri kuba wayiriza. Igeme ansa nabeta. Igeme omukulu owa NBS. Watch. Baba oyo mulamuisa ali kuidira ku Independent lero. Ayena wa Manchester United. Era ku radio ye nterango kujayo nanga nkola ni wasi sebo wasi Saddam nkulamuisa ata kuchimera Richard bona ba Manchester United. Aye ebyamandi ibi bikulabana muida kunsoniwa aye nedo timu de mwenda mule mutima mudenda banga bayibenda kibategeza timu ino muchala bamweta lwansasula oyo boyo kali munonereza ko yali kwida kubwa gundi ali kwida kubwa women Jinja City. Obo kamunoneza kwati mucho omuchalo yakoba ko nti aida tunonia kwa yakali kwida kuwanyama ku office yaife ayena wa Manchester United che yatukoba aya Arsenal abawagira Arsenal bafana nabatya babitibwa babitibwa nga bawagira Arsenal aba bavubuka bano bazira milimo be ti bavubuka bazira milimo bona bali yaye baida kwida bakwinonole ayenze tibabona nze tibabona kuba basinga bona nga wenkubalire ba Manchester United. Timu yakola buli kimu. Sawa dino nkukobye enti niwo imerera ku luguuda onobale mijozi. Ife twali tukola bubi. Aye mu busoga muno tusoboyira okola charity ediwerera ku irala. Twaje nakavule n'abeyiganga twakolayo charity. Charity yasookera irala yali Jinja City nga tuli kukola charity twaja ku maternity ebugembe. Wagabira abalweire ebintu era ka video kaliyo ku TikTok account ya ife ya Money Funds Group Jinja City sobola kanoni yako twaje budondo twasimba omuti era omuti gwe ife guli yawo ku Budondo Health Center fogwe twasimba gwa Manchester United twayagana abakazi abali bali kujja kumuleba abakazaala n'abaana be abawere be bali bakazaala twabawo obuyambi obutontono etimu kye yali ekikozeeku twakagaba omusaayi emirundi nga 8 okuva mu 2023 era niduzi twali twakamala okugaba omusaayi emayuge ife tukole ekintu ekiboneka nti kiyamba community yaife okubaawo timu kyeyindi gye wali owulire ku nti etegeiko mukolayi nga bali kugaba omusaayi twagaba omusaayi kuwa nyama we twasookera titwiriranga inuma twagaba omusaayi gange nakavule twagaba omusaayi emayuge nekisembye era tulijagaba omusaayi ekaliro banaye chetukola tituli nti oba tuli bagayiga ino I just tuina sense of humor twendo okuyamba ku abantu betuwangala nabo ate omusaayi gwe tugaba ogwo tituguta kuyiteeka nti gulijja kuyamba abawagizi ba Manchester United bonka niwo obanga oli wa Arsenal oli wa Chelsea oli wa Liverpool wolwala noja muidwaliro main hospital bakuwa omusaayi era we bakoba nganti omusaayi simanyi guzirayo nze noonya bunoonya nkubira akasimu mboneke nti nkudirectinga bulungi eri omuntu omutuufu bakuwa omusaayi kuweerere gubayo main hospital. Okay, ndowooza